Thlik Thlok news clear do te chibai ole voi nok to bar ni riat zana chanchin thar puan tur kan nei te pilongai tha ang apuang tu chiwan ram moi ama sa in chanchin langsar zol te sum don na lama thoho na tha siam tumin India British Prime Minister Starmer azin Congress candidate in West Pileng le konmoya mithar somret pariat alom lut World Bank in India economy kumsang ni somni parukle sang ni somni pasaria 6.5% a thang turin ashil lok state level na shamuk Bharat Abhiyan meeting nei ani tuna chanchin kim changzokin ilawai thaang sumdon nalama thohona tha siam tumin India British Prime Minister Starmer azin voin hian British Prime Minister Keir Starmer chu ninni cham turin India ram athlengdona sumdong le mithiam zarwal ten ama hi toy omin sumdona chungchanga mala khona ti chakdan tur anwai puidona ni Britain le India hian July tha India Prime Minister Modian Britain atlo tum khan free trade agreement anziaka rampani te hian anin kara sumdon tonna tilen zela kumsang ni somlia chuan kumchin pound billion 25.5 atilen antuma tuna British Prime Minister Jinpo hi hemi chungchang boipui tur hi ni bera ngai ani naktuka Prime Minister pahni anin komdo nani Siaha a District Task Force for National Immunization Day in Zengshidan na pek tur an clear how District Task Force for National Immunization Day Siaha chuan Nimin Khan DC Mini Conference Hall Siaha a Additional DC Abraham Berazi Kitty Kaishwaya Chukhomin October ni sompali yatangin district chunga no pangkum nga hnuai lam ten hena Zengshilaka invenat oral polio vaccine pek run pui nei tur an thlir ani Congress candidate in West Pileng ne konmoya mithar somret pariat alom lot Voin Chun Khan dan pabial by election a Congress candidate MPCC Vice President ni bok pujono klong lian a chuan West Pileng le konmoya to a mithar somret pariat MNF atangin mi somruk pasari ZPM atangin mi som paruk le BJP atangin mi pathum Congress a alom lot pujono klong lian a chuan konmoya public meeting anaya hian heng mithar somret pariat te hi alom lota he alom lu na hian thu soin ZPM sarkar hian thiro pui ti engma anla nei lawa anti chunchu chia anti punga bu faiman anti punga chahwan en man thlangin anti punga mipui minsor fu me kani ati Kula Chief DC in Zangnodom na peturin railway ayote ati Nimin Khan Kula Chief DC Conference Hall a Kula Chief DC le Indian Railway cha thoktu te rail kong siam kai hnoya thilpoi mo sang sang soi hovin an thu khoma rail kong le na leivung then fai lo te le rail kong kama in sak bung roman bang cement le thir tu ek ta chu nom nok ani pialama leilung le nungcha ta na hlo om thei awangin arang thei angbara ti faya sarkarin bolho peina adana munarwata fel taka peitura railway lam ayo te hi soipui anni he huna hian ram nei tu tan hena zangnadom na la pek fel lau chungchang po soilan aniya borsap chuan railway ho tu te chu zangnadom na le la chin fel lau zongzong te arang thei angbara ching fel turin angen ngalani Mizoram State Project Monitoring Committee in Chief Antlo Engineer Thanzwala Ralde Secretary Mizoram State Project Monitoring Committee having MSP MC member le Task Force member den Chief District Jail Chief Demdo in le Kolria Mizo Cultural Heritage Center te Nimin Khan Nantlo Heng Hunma te Chipsiar taka anfan nu in Chief DC meeting hall a post visit discussion na ingalaniya mason ngai na laite tar langin khotlang mi puita tan the top chwa turin alin shil ani World Bank in India economy kumsang ni somni parukatanga sang ni somni pasaria 6.5% a thang turin ashil lo World Bank in sang ni somni paruk financial year ramshang shang economy thandan tura achun report ati chua India chu khovela ram economy changduang ber ani chunjom don ti atarlang Report chuan financial year 26 chungin India economy thanna chu 6.5% atlingdonia soin
hei hi India in GST 2.0 aman wang ni in atar lang bok heti lain India economy than na hi financial year 27 a 6.3% a atlak nia marin thu World Bank chuan atar lang ngal bok India economy tlak niam chan tur hi US in chia sang alakin angong wang ni in antar langa economy hi ram chunga manral apun wangte ram chung din mun angel nge wangte agriculture output le thingtlang lama general athan wangte a athan chunjom the thu report chuan atar lang India in Reserve Bank of India thopna in digital currency siam antum Union Minister of Commerce and Industry Piyush Goyal chuan Doha Qatar hunamhan meka India chuan Reserve Bank of India thopna in India bill pantur digital currency tlangzar atum ti asoi herwa manna hi sum chervel na himjok ol samjok le langtlang jok thlen thei turani thu le poisa le kha panti tlen ma turani thu atar lang Goyal chuan digital currency chu poisa pa ngai anga man thei ni don ma se electronic kaltlanga man turani thule a hlo tin theina turin RBI chuan poisa pa ngai angin apom do ni in asoi kung sang sangin hlokna le ol samna a thlen te tur thute banking system aya chuizui ol sam jok tur ani thu asoi lang bok state level nashamuk bharat abhiyan meeting nai ani Voin Khan SAD Conference Hall, Menegoa, State Level Nashamuk Bharat Abhiyan, Drug Free India Campaign Meeting Su Pilal Zarmoi, Commissioner and Secretary, Social Welfare Department, Women and Child Development, Kaishuay na Nwaya, Nay Aniya. Hem meeting a hiyan Central Sarkarin, November PM meet abuat sa itura, Nashamuk Bharat Abhiyan, Nwaya, Rithodom na atana, malag na tur siyang te, soy hawaniya. Members of Basari Kalin Sarkar Department Shang ayo te pensioner ayo tele krom ngai pol ayo te antel ani hemhalak na atana poimo QR code kaltlanga Indiam na pledge lak chu mi zongjongin ngai poimo turin SWD chuan angen ani Education Minister in Vahani Scholarship Trust how to te akom Education Minister Dr. Vanal Thanachuan Mizoram House Chanakya Puri New Delhi ya Nimin Klai Khan Vahani Scholarship Trust how to te akoma Mizo Zirlai Tana and Scholarship Panjang Kai Te Dan Dorte and Soi Ani Hebaka Hian Minister Hian Pidep Jani Ghosh Niti Ayoka Distinguished Fellow Kombokin Mizoram Engineering College Syllabus Tursung Cha Soi Puibok Ani NSIC Noya Tuazola Incubation Center Din Anidon ZPM Party Office Thusoin Ulalwan Puyapunte Advisor to Chief Minister Chuan India Martsaka Chunturle Skill Development Lama Chalai the Training Natur Course Song Pangazet Omna Incubation Center Mizoram Adin Anidon Pathianin Kan Sarkari Malsom Plaka Angai Alanga NDA Mipoi Mo Tak te Omna State Sarkar Dang te Ain Mizoram do Sakkan ni Airport le rail kongatanga nai incubation center tour ram ekar ngamun central lamin andu awangin tuazola din anidona ni ate ZPM party chungin khom hi pukelal rin siama secretary chuan kaishwain povl chunga general secretary upa committee chuan hunser amanga party shwai to ten anwap chaleya Dr. Silal Rammoya, Secretary, Dampabial by Election Campaign Committee Swan, report Abeboga. Campaign, Jan Ani Atanga, Tun Tanga Party Dangatanga, Lomlo Zatsu, Sankan Satum Sumtum Pariat Ani Tua Saibok. Mizoram Public Service Commission Swan, Sorkar Kumkal Meka, Kumchan Vechung, April Nekat Atanga, September Sumtum Tengkat, Nalang Natur Advertisement Sumtum Pakat Titswakin, Nalang na result Sumtum Pariat Antitswak di Antarlang. MPSC Dalandanin Sorkar Kumkal Meka Hian Kumchan Vechungin Sorkar na Thokmek te Kaisan na Promotion Confirmation le da na Regularization ata Departmental Promotion Committee to Avoiza Somsari Pariat Antukoma Post Zanga atan Sorkara Recommendation Anton ani Khati Zongka Tuntama Chanchin Thar Kanonti Chwa Thete Chu ani ye